chipai le vek ule politics le Thu Thar Thlirna episode somthum pathumna kan lo lom le vek chu tuntuma chanchinthar thlir zauna kan nei masak per tura chuan huti helpol te chuan mei li pathian ni jing khan Israel ram khopui te la vi fa Ben Gurion airport chu misailin an kapa heta an bakana hianin Ben Gurion airport terminal pathumna number 3 kong puile lir theite ati chena sa hle atin a building te pokhati cheta nei duala he thila hian nunna chana nom hretan nilawa amaro chu hliam tur mi poriatan oma hei ba ka hianin airport a thona thok chok tur la lut tur te ati boina sa hle dar kar li don he airport thi man thei lawin khar lai lokania hemia wanghin Israel sarkar pot hin review ni yemen ram a mun khor hoti helpol te bisail anon ka chwa na hi Israel sipai te chuan an lo kap thla thei lo nin an soya huti bisail hi Israel airport a ka hian thlo theina somli chuang ve wak tur ati boi a tin huti helpol thu puang tu yaha sari chuan TV kal tlanga thu soya Israel airport chu zinna na him to lo tin deu so takan ron soyani Israel Defense Minister Israel ka chuan tu po minon kap tu chu alet sari nine kan kap let veang tin he in be na hi mi at chan let na haron soya tin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan he in be na hi iran ramatanga ron chuak an yarin thu soya hun rem chang le mun tha kan thlan fel huna chuan Israel chuan iran hi kan be let ve nge yang ate boka huti helte hi tun ma point kan lo be to thina hun local jail tura po kan be chunjam jail an tin Israel Prime Minister hian a soi bokani Ben Gurion airport hi tuna chuan khulzin te tan hun le ni to na khulzin phur thlot theina tam tak Lufthansa te Spanish Airlines te Air Europa te Air France te Swiss te Australian Airlines te Brussels Airlines te Air India le Hungary Rama Uis Air an ti te chuan an thlona te he thlot theina tum hun mangri lo turian an chultir rin ya soinia Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan huti te an beile dan tur ngai tu turin cabinet meeting a kowa heta hian huti te le Hamas te chu an be chun jom zel dan tur an ngai tu a tin hemi Israel Prime Minister tu soi hi Iran Defense Minister Aziz Nasir Zadeh chuan ron chang le tin Israelin huti tonwal pui Iran te a be ve ni chuan Iran chuan na takin an chang le don din as alo soi ve pakani huti helpol te hian Yemen ramatangin Israel chu Hamas te an do me ka an don be ve thina tunang em Israel ram chung hun leilia poi khoina na sa hian la nei ngai lo ni ngi huti helpol te hian in Yemen rama hunan khora Israel te hi an bein an kap ve fo kan soi to ang khan heting em poi khoina sa Israel ram laili lai taka hen an nei ngai lawa tun to mathil thleng hi chu Israel sarkar tan po a hril hai thlak viawa thlasom pani liam ta khan huti te hianin long range missile mangin Israel te non kap thina chung te chu Israel sipai te hian an lo kap thlamai thina tun tuma an missile ron ka chu hi Israel hian an lo ka thlak theilo chun nia soinia Israel sipai te hian an ram siam long range air defense system le US siam terminal high altitude area defense THAAD and T battery mangin missile hi lo ka thlak an tuma ma sen an tuman thel tha zela chu wang chuan he poi khoina hi a thleng na sa zualta nia soinia hetiang borokina Israel tum vel lai hian an ram sipai ho tulu Iyel Zamir chuan Gaza Hamas ten sa zo ka an be chun zom theina turin an ram reserve sipai sing khat an kowa indona kal turin chu vain Gaza hian sipai sing khat vel an thon lu bel nin asoyani Israel indo thona te chuan me nili pathian ni khan Gaza Hamas te birok na mun rang tunnel te sipai kem te building te khang ang Hamas helpol te tomna nian riat kha an be chun zom zela he Israel indo thona ten an be na hian target za lai an kap chuak nin an ria chu Israelina Hamas helpol te munia a hret mun za lai kha an va beyan kapa chuan mi somli chuang in nan chan nia soini Israel le Hamas te inkara indona hian Hamas te tanrol pui an thlawang ron hau tu huti helpol te hianin tuna hian Israel nasale azul zakaron be wang hian Middle East boro po tang viawa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu khanin asoina chuanin Qatar rampo hi tuna hian nge ni nasazo ka kan nor lo chuanin
i heng Hamas le Houthi helpol te hian Qatar rama te po hian mun khorin Israel ron beile turin pala na sang sang an nei thia chuwang chuan Khawvel sarkar sang sang te hian Qatar ram te po hin na le zual zokin kan thli thlaya Israel do zong man lak lo na turin pressure kan pe ka ngai ni tin aron soi chok ve pakani ti chuan a pahni na chuan Israel US President Donald Trump chuan NBC 10 Meet the Press and the program an man na aman kom na atum thum na tan US President chu atum to lo thu asoya Trump hian US Constitution in mimal pakhat President Trump ni IRA chel a phal lo chu siam thain tum thum mo tum li po dina du thu alo soi to thina ma se hem chung changa zona channa tun tuma interview ma chonna hian khathil kha media ten thil dik lawon soi wang be mi nia atia at phadewani Donald Trump hian tun hnaya artificial intelligence manga ama thalak pop anga siam chu social media atar langa a capsona pop ni ka due chu ka du thlanna nei sang berani ang ti na ziaka hei hi Roman Catholic roi tu tam takin an soi sela abikin Italy ramle Spain rama media te phei chuanin Donald Trump pan khatia pop thalak lim manga ama alua khanin pop in thuamna anga in thuamin alua khan Donald Trump alu an vuwa chu pop ni ka due pop ni hi ka thil chak berani tiang zonga a caption ron siama social media thedar ka andem thuan soya tin hei mai ba ka hian New York State Catholic Conference te chuan Catholic rin dan diriam na ni in he thil Donald Trump na ti hi an do dal thuan soya US President chu pop an William chawa ama thlak tu turpo cardinal ten tuna thlanna turanin buat sai tan mek laya an koshan chu he tiang takaron diriam to lo turin New York State Catholic Conference te chuan an ngen bokani Donald Trump pahianin zona pakhata chana sipai chakna mangin Canada runan tumem ti zona po hetiang hian changa Canada ram hi US ram tana nge ni ram poi mo takania amai ro chu sipai chakna manga be ero chu kan tum lem lo ni tia chan po tun haya Canada ram hian in thlanan ma chona kan thria an ram Canada ram Prime Minister Tharatan Makarne kha thlan non le nia tun thole ni mei ni ruk hianin Canada ram Prime Minister thlan thar le Donald Trump hian Washington a in mun tum nge nge ni chu tiang bo rok vela chuan Donald Trump hi ni kan thriat tongin kan soi to thina US President Trump ni na amang meka US Constitution hianin ram dana chuanin President Trump hi mimal pakhatin Trump ni ba kan chel thelo wangin Donald Trump hianin a social na savio chu wang chuan Donald Trump patan tu te phei chuanin president campaign na sang ni som ni pariat in thlan lom le turatan lukhum a hian Trump sang ni som ni pariat ti in chut na kha an the dar chia bani chung te chu ani wang chuan Donald Trump hi a Trump thum na tan po president tan in candidate le ro se tina anga an nor na kha nia amara chu Donald Trump hianin hetiang hianin tuna press ma athu soya hianin Trump thum na tan president atan dina tum to lo thu to po soya lo tum tareng po ni sela US ramdan pui chuan a phal chung lowa chung te po chu nia Donald Trump pai tunga thla kang ti ngai dan chanchin bumi te lampang po hianin an soina saviawa Trump hi a Trump lo top huna chuanin tuna a Vice President J.D. Vance anga Secretary of State Marco Rubio hian thla kang ti te po ngai dang rak rang te po an lo nei ve to thena ni ti chuan a pathum na tan chuan Ukraine chuan drone bomb mangin maritime drone bomb man tia Black Sea tui pui chunga Russia in do thlo theina Su-30 fighter jet an ka thlak thuan soya hetiang in do thlo ne hi US dollar mak to doi somnga man vela nia engine pani mang chi nia hei Ukraine sipaitana he Russia in do thlo theina ka thlak hi tun trum Russia le Ukraine in do in kara hian Ukraine sipaitana Russia fighter jet turulu tukan ka thlak masak perna nia soi ni pokani ichuan he thila hian Russia lampang phei chuan in Ukraine na hetiang anga nge kan kap thlan ti hi channa ron nei lem lowa nge fin fiana om lo nin chanchinthar then kata chuan oma hamaro chu Ukraine lam hi chuan an soi chiang via video tenen lam chanchinthar an thedar choi ni Russia President Vladimir Putin a chuan mei nili pathian ni khan Ukraine ne na anin do meka nuclear ral thuam manatum lo thu asoya Putin hian nuclear ral thuam man tum na kan nei lawa man po
atul lo ram ka be seitin zauna changa Russia chuan he in dona chak tur hian kum sang ni som ni pahni khan bul kan tana atop na po tluang taka Russia duang nge ya siam fel turin sipai le ral thum kan nga toka chu wang chuan nuclear ral thum hi kan ma molem lawang tin tongkam ane ni Russia le Ukraine in kar bo ro khi tun thleng hianin ziam lam ala pan theilawa online beidon anangen online beidon ranga amai ro chu US sarkar palaina hnuaya remna lemun na tepo nei tumna awm chowa khatiang khan in biak na tepo kal chowa tun hun me ka hianin nithum chung in ka hai putina na pura wang khan khatiang ang in ka hai na kong kha an han zo le lai lok ri lop lop pa ma ro chu remna lemun na tak tak amo khatiang ang in biak tum na tak tak kha chu tu na hian chiang fa ka soi the om lowa US Vice President J.D. Vance chuanin chanchin bu mi te ma athu soina TV ma athu soina Russia le Ukraine in do hi ani chuan atop me yarin lo thu soi ve tlatani achan po heng ram pani Ukraine le Russia te hian in biak rem na nei tuma malak na reng reng mumal taka soi turan la nei lo wangin Ukraine le Russia in do na hi atop nai arin lo thu asoi ve thung pokani ti chuan apalina chuan India Defence Minister Rajnath Singh chuan May nili pathian di khan athu soina tun hnaya pahalgama firfiak ten poi an khoina chungchanga India ram beitu te chu Defence Minister ani na angin a hu to ka chan let chu amo phurna ni ti asoya India mi puite na thu chan ni om takin in du ang in be se ang phubalak na hi chu athleng ang ti in tong kamaron nei ani ti chuan he India le Pakistan bo rok so sang kal zela hian India chuan Jammu and Kashmira chenap luya Baklihar Dam anti amo Baklihar Hydroelectric Power Project anti bokatangin Pakistana tuilong lut thin chuan ti top lailok ta hei ba ka hian jelam luya Kisang Ganga Project atanga Pakistana luilong lut thin te po ti top thoen tuma National Hydroelectric Power Corporation te chuan me nili pathian ni khan hydroelectric power plant atang te hian hetiang hi tui luang lut thin Pakistan na tui luang lut thin ta khan ti top ta ni nan soi ni tin chu wang chuanin tui luang chuak ta kha hemi hydroelectric power ngeni power plant anti hydel project ke ni Mizo ram kan soi thina nga khan khatianga tui luan chuana gate khan khar ta mak bai ni hei hian Pakistan ram ngong na sata ka nei do na chan chu heng indas lui ron zom tu chenap te jalam te a tui ron luang lut kha indas lui a luang lut ti chon Pakistan a luang lut zela ti chon Pakistan in tui in tur mu nan te le thlai chom nan ten manga Pakistan mi mak ta doi tam takin indas lui hi tui in tur mu nan le thlai chom nan an man ani awangin hetia jelam lui atang le chenap lui atanga tui han ti top te ni chho do na hi chuanin indas lui a tui luang lut kha tlem phar to do na chu wang chuanin apoi em do na hei takhi tun hnaya Pakistan le India borok so sang kara India poina malak masan berna pakhat Indus Water Treaty anti top lailok chan po khan ta ni achan chu Pakistan rama luilian Indus lui hian India rama nara nei tlata chu wang chun India khan control theina neya amaro chu kumsang kha chukwa somro ka imni World Bank malak na in Pakistan le India sarkar te hian in rem nan ne chuta chuan Indus lui hi zat le zata in sem khatiang ang chi India point aduanga potpeng big lo in Pakistan apolon lu tirang ti in rem na khan lo ne ya amara chu pahalgama poi khoina thlenga wang khan India chu Pakistan la ka lung oi lo em wangin he Indus luya anin rem na po hian ti top ta khan ya chu wang tak chuan Pakistan hian angai ngam lo via wa chan chu Indus lui tui hi kan thisen ne na in zom tlat ania India sarkar hian ti top ati top ani chuan Pakistan hian a rule to kena chang let veng ti tong kam te khan ron ne ya chu wang chuanin hetianga malak na sang sanga hianin boro ka ti so sang chho zela India sarkar po hian tu ne hian malak na tur adwang chho na se me ma Pakistan na tui lui luang lut thin India rama tanga thar nei tam taka hianin channel siam thara hydroelectric power plant te siama tui khatiang ang han po pen na tur le
tui han dan cha na tur kha kong sang malak tum chho na sa me ka malak na sang ta pon nei ni heng te wang hian a malam pang dei to po khan chenap lui te jelom lui te le khami indas lui wa zom tu lui pali nge panga dang te a khan India sarkar hian tun malam atang to in hydel project kan ti hydroelectric power plant kha alo nei to thina Pakistan hian a soi sel fo to thina ni a chan chu India na thu nei na anga adu hun huna kha tiang lui tui lom duang te a control thei tur kha Pakistan hian tha ti lawa chu wang tak chon tun ma tang point borok deng no hi lo om to thina tun tuma India sarkar ena man han la ka hianin Pakistan point engkin nge he thil hi nimin mei nili pathian nia thil thleng bai kha nia chenap luya lui luang thin an han ti to patakha chu wangchon Pakistan poina ra chan nan lon nei thuairin oma tin heti mek lai hian India sarkarin longchol na mun te Pakistan long te man aphal sak lo wangin Pakistan sarkar pona chan let na niom takin at Pakistan rama an longchol ne te chu India long te man aphal don lo ti anon soi vele to pakani Pakistan le India boruak kal zela hianin thil sang om ve a line of control Jammu and Kashmir India le Pakistan ramri khung lai a khwanin tuna hianin mei nili pathian di zan thleng khan India sipai thupuang tu te soidan chuan Pakistan sipai ten India sipai post te an ron kap le pheu thina India sipai te poina rule to kan chang let ve zelani antia Jammu and Kashmir om thin hemi sipai lampang chin chang thado hi chuan an thina line of control khumi India le Pakistan in ramri na vela hi chuan ramri duty te Pakistan le India sipai te hi chu anin kap ton fawa amaro chu indo tak khane lawa an han vau ton ve thin angkha ania kar masala ma khan India sipai te nan soidan chuan Pakistan sipai ram ria duty te kem thlen khat pe chu India sipai te malak na an hlau wangin an duty po satang an tlan sia Pakistan flag an tar te po an la ti chuan an base kem lama duty po satangin khami an kem lian jok ate khan an tlan let ti te poin an soi vea chung te chu Pakistan le India ram ria po in kana thleng zeu zewa in do lian tham tak e bo in ti buina lian tham tak ro ka chu ala thleng lo ani thil lo lang chiang te deuh chu India defense minister Rajnath Singh an India mi puiten phubal la tura min pe seng hi chu thleng do na ti hi chuan India sarkar hi chuan engamoti takhian malak na aduang mek ni hi chuan a hriata chu wang chuan in India sarkar ena pakhalgama thil thleng poi khoina thil thlenga Pakistan nina inrol na nei nia hriat hi chu engamoti tak hi chuan thiam tak le moi takin phuba chu ron lak ngai chu rin omani hi chuan a pangana chuan United Kingdom Secretary of State for Culture, Media and Sport Nilai Liza Nandi chuan Khawvel lunglular le mingthang mi te ngai hlut Kohinoor diamond an ti chu India le UK in koltrom tuma in biak na kalmek ni na soya hei hi chanchin bumi te zona India ram rontlo lo jin mek Liza Nandi hian zona an aman zona Kohinoor diamond United Kingdom sarkar ena akol mek khu India ron pek le tumna in neem tiang kha zona donga chu chana chuan hemi Kohinoor diamond mai ba ka hian India ram thillu British sarkar ena kolte hi India nena mangdun theitura a hlok na tel ve theitura indor ton na thil tam tak om mek ni na soya Kohinoor diamond hi han soi sau ta hlekila allen zong hi carat stone za panga point parok alian ni in Khawvel lunglu zai phel chua zinga lian perpol ania a toy zong han soila tira chun he lunglu hi siklal ram en kol tu Maharaja Ranjit Singha robo ma thina nia a hnu le zela Sikh Empire siklal ram en kol tu an ho tu pa an lal Maharaja Dulip Singha chuan Anglo Sikh War second Anglo Sikh War antia British le Sikh te indo tum ni na khan British la ka tloma wangin Lahore Treaty and sign Lahore Khwar in remna tuthlong an zia ka chuta chuan Maharaja Dulip Singha thil nei ro hlu zong zong kha British East India Company kuta alut vekang an tia chuta chuan a thil nei hlu zinga mi Kohinoor po hi East India Company chuan an kutan lata ati chuan British lalnu chutilaya British rom ro rel tu an lalnu Queen Victoria hna khan kumsa khazret somnga khan East India Company chuan in Kohinoor diamond hi an peta ati chuan tun thleng hian British lal chung koten Kohinoor diamond hi an kol chun zom ta ni he lunglu hi India mai ba ka Pakistan te
Afghanistan te point anta an chiara British sarkar la ka hian an hena pele turin ngen nan lo thlen to fo thena ni ko hinur diamond hi chun chanchina nga khapa inga tinge Afghanistan lam dei dei tan ron chu ve kan ti chon Afghanistan lam hi chuanin tun ma a Delhi Sultan ho khami Muslim lal le general ro puitan India raman non run a khan Afghanistan ram tang Indian keng lutani antia Kohinoor lunglu hi a chanchin hi tam khapa a then chuanin he Afghanistan ho hi chuanin Sultan ho ina Afghanistan atanga Indian keng an ken luni ten an soya a then khat soidana chuan Andhra Pradesh a engeni Golconda huna kha Kohinoor diamond sum don na khan local pui to thinin an soi ve thung poka engpo chu ni sela tun ma thil thleng thu dik le a chin chian a fel fak om lawa a bul bera ero chuan siklal ram an ho tu pa an lal Maharaja Ranjit Singh ro boma a om thina chu tatanga British hianin ingeni second Anglo Sikh war khan chu ti lai siklal ram en kol tu Maharaja Tulip Singh ne na pangkhan an la leta ni ti hero chu chiang takena soi the ni ti chuan a parukna chuan All India Majlis Ittihadul Muslimin anti alam toya AIMIM anti India rama Muslim political party lian le lar tak chutan president Asauddin Owaisi chuan me nili pathian ni khan Bihara Bahadurganj khwa athu soina Pakistan chu ramro rel na ken ko a hlo cham ram ni na soya chu wang chuan India Prime Minister Narendra Modi chu Pakistan lakan na taka phubala turin angena Pakistan chuan India malak na taka wangin India anron beile dona ni point voice chuang anin ngai tu non ma chuan anron be ngam to lo tur khopin India sarkar chun mala turani tin aron soi choka hei hi chanchinthara luadan le ke ni ngai thatu te poina kan lo hria ta chuan India rama Muslim tam takhen Pakistan hin tran thina ni amai ro chu tun tuma India rama Muslim political party lian bertia soithi AIMIM president Asauddin Muslim pa ina Pakistan dem zonga vantlang ma anat taka thuron soi hi India mi puitel lo ma hlo ma Asauddin hi le khathia batia London atanga dan law zir chuak ania chu wang chun India ram parliament ta point thu soi thiam ber pol orator thalu tukania chu wang chuanin ani na Muslim pa ni si na Pakistan ten na taka an soi sel hi India Hindu te thinlung po hi ati tui phawe ni Owaisi thu soi hi he chanchinthar kan thlir zauna po hian ron tel tham kan du na chan thila oma a chan chu India ram Muslim tamjok ti hian he India le Pakistan te cricket an khel ti hian Pakistan an tran thin jok kan chu tiang khop chon India ram Muslim te hian in Pakistan thlawang hin ho thina amaro chu Muslim political party ber ho tu pa Asauddin Owaisi chuan Pakistan a dem thuran soya failed state atia saprong chuan omse chu ramro rel na ken ko na konga hlo cham ram tin Pakistan hi a chuani chu wang chuan he pa Asauddin Owaisi hi Hyderabad MP india AIM ho hian din kum sang khan ko somret pali tanga voin thleng hian Hyderabad Lok Sabha constituency khu an la chang char ne chan chu Hyderabad ta a khopui hlui old city an ti lama khwanin Muslim ho an tama Muslim ho tamna veng ani wangin Hyderabad MP constituency akhwan Muslim MP kum sang khan ko somret pali tang nga voin thleng hian la nei ta char ni chu chung te chu nia ti chuan Owaisi hian in Tunlai Bangladesh sipai ho tu hlui Fazlur Rahmanana India sipai ten Pakistan an runa ni chuan Bangladesh point India marchak state pasari te a op ve ngal turani ti a soi chuak kan ron soi to kha a dem thu tuna hian Owaisi po hian he thu soi hian a soi tel boka he Bangladesh sipai ho tu hluina notice India marchak state pasari Bangladesh in an op ve turani ti chungchang ron soi hi thu soi tu lo hul huala nia he a thu soi tu pa hne na hian tuna I chen mek na Bangladesh ram kha keini India mi te wanga nei thei chau in ni ti lo hriala in rama muang taka in chen theina kha India wanga ni ti lo hrenon lero tin a vaulet na ron soi chok vela boka Bangladesh ram po chuan han ngai to le taila Muslim ram tam na ramania he India MP Muslim party ho tu lian ber zinga mi an president an ho tu pa ber le India ram parliament apa MP ni pokhianin India then Muslim ram lian pani Pakistan le
Bangladesh mi te kha na takin ron kaplet ve sak ani chu wang chuan oya si hi India khole tui hemi India nam mangai tu te chuanin tuna hian an fak na sakhop mai ni oya si hian tun hmaya India le Pakistan in karbo ruak so sanga hian India thlawanga hau na sa ema Pakistan in missile an en chin chung changa po andu za chulo en chin mai te se India hi an niram ai chuan a chak zo ka ni ti hi an hriat reng ero atulong aron ti vele khau bok ani chu wang chuan oya si hi India ram Muslim ma ni sela Pakistan te Bangladesh te ngai theilo ani ti ron lan tir ani Asaudin oya si pol AIMI te hian in Bihar in thana chule tumin tuna hin campaign bulan tan ter to Bihar hian kumin kum top lom in state assembly an ma chondo na chuta chuan AIM te hi chuan in campaign an tan ter to oya sia po hi tun hin Bihar hin campaign in athang be ka cholkar khatvel program nei nin ka ria chu tiang chu nia ti chuan kum sang ni som nia Bihar in thana khan hemi Muslim Paul AIM te hian in seat som poriat chu in seat nga an changpha chum yum ji chu MLA pangan nei be ni chu Bihara hian mi pui omzat zinga za som poriat chu Muslim man nia chu wang chuan Bihara Muslim population za som poriat an ni phak chuan MLA ang mazat pon nei lerin omani tin Bihar a ro hian in Muslim tamna BLB chu Simanchal region an tia khung lai vela khuan Muslim ho te hian tam zuala chu wang chuan in Bihar politics a MLA panga han nei chuan omzian nei thu ve viarin om tin AIM chanchin te hi kan threat na ti zawa toy theyang han soitaila he Hyderabad khopui khutun ma chun Nizam of Hyderabad ti ania chu wang chuan in Nizam lal Muslim lal khan Hyderabad hi ain kol thina Muslim lal rorel na hnuai anom thina ni ti chuan atoi zong in soitaila khatiang Nizam hun lai tang dei to khan he tiang Muslim party hi an lo din to thina British ina India raman oplai hun anga khan ti chuan India ina independent an neya sangkhat chako somli pasaria independent an nei khan Hyderabad Nizam khan India Union zom tu lowin amma a independent ram ni tumin khami Nizam of Hyderabad ka independent ram ni tumin mala ve paka chu wangchun India sipaiten zukpein Hyderabad kha operation polon tia zan ka thil thu Hyderabad ka chut langala ti chuan India in zom khom pol India Union kha an zom tir veta chuta tak chuan an heti hun lai an ho to pa kha an mana India sipai ta khan ti chuan an in rem na chuan India ramai cheng chun zom thei to lawanga Pakistana ipe manga yang an tia Pakistana pem don khan he a political party lo din to MIM chu ti la chun MIM ti chau ni MIM kha India rama political party hlun lo ni chho tur khan ai o tur kha ro ta chu tiang chuan he ai o turan ro thi tu na Hyderabad MP ni mek ya chanchin kan sei mek a Saudin oya sia pu hi ni ta ni ti chuan apu oya sia pu chuan he party hian chom nung chho ta ti chuan political party lian tak an ron ni chho ve ta Hyderabad khochung deuh ngor khatilai Andhra Pradesh chunga khana in sorbinga ti chuan alo kal zela India rama Muslim ho tamna biala ka chuan state assembly te lok sabha in tlanten chu chho ve na sate member Rajasthan te Gujarat te Uttar Pradesh te tin engeni Madhya Pradesh te po an chu thina ni tikhan Muslim ho tamna biala chuan MLA han nei zau chu te pon ne Maharashtra te po MLA ngomazat an nei ve bokani tuna Bihar in thlan tur lom tura po hian he an party hian seat ngomazat chun chule donan chu tur zati ka lo hretsia mai los in thlan nung bera khan som poriat an chuwa chu tiang vel borbok chu an chu le tho a rin oma chu wang chuan in an ni hian in Muslim te ma son na tur te Muslim te politics an in man na turang chi khan kong tam taken man la ve ni ti ta phak shila India ram political history amo India political history kan thret chen thena tur chuan Hindu history Hindu politics kan thret trap thu ma ra chu Muslim te politics big te hi chu kan va thuk lo the chu wang chuan in kan han soizau ta dua chu wang chuan an headquarter chu Hyderabad an ya ti chuan he an pol ho tu pa Asaudin oya si po hi tuna hian in India Lok Sabha hian MP ania thu soi thiam takani ti te po kha hreveila chu ti chuan Muslim pa ni masela Muslim te ro rel na
Pakistan le Bangladesh ro chu India mi ani awangin a social sa ve mewa chu wang tak chuan India Hindu te ngai nat por lo ve chho tana hei media rang rang ate han enila comment oya sia comment ang chi te hi India Hindu ho te po hian tuna India in poi khoina rap thak la tuk pahal gama kan tonga Hindu Muslim le sakho rang rang te kan in an lo na te da tha in kan tran rual hun lai taka hetianga Muslim MP oya sian India chan na tur trong kaman ron soi chok thin te an lom the me ma comment ta te nan fak loi loi sela ni ti kha kan han soi bel le ni sela ti chuan pasarina chuan West Bengal Governor CV Ananda Bose chuan sarkar lai puya Home Minister Amit Shah hna West Bengala Murshidabad muna Hindu le Muslim te inkara buina chuak report kha thelu ta chuta athu thelu a report thelu hian West Bengal chu president rula da turin angin tel nia soyania hei takhi West Bengal politics borok arot so sang viawa ro rel lai trinamul thupuang tu chuanin governor report chu politics diklo tak in pe na ni ti na soi sela he trinamul thupuang tu kunal go sa hian governor kha dik taka soi chuan politics ar tum nei ra nin Murshidabad apoi khoina hmuna te khana kalvela state sarkar in kalri su buena hi chinfel ni lo chinfel tumin ma kan meka heti eva kalhian borok te so sang mei mei ang kan ti kara akal luizela ti hian reporter on siamta a report siama hianin West Bengal chu state sarkar politician te kai roi nat noya a buena thlenjela wangin president rula omme se himzo kang ti report te lo siamta tin apu le ta chu wang tak chuan BJP ngeni ui no te ui sathiam pakhat ani CV Ananda Bose hi chu tin aron pe le tani amara chu West Bengal governor Chenna Raspavan lam chuanin governor report hi kim changin engman loron soi chok lawa hei hi chu media lama report than khat lo chok kha ni meya chungte chu ni atin West Bengal BJP te ero chuanin tunan governor ena report thelua West Bengal president rula puana rotti ang chita ka chu an pompui thu ro chu an soi ve poka amero chu in hemi Indian National Congress thupong tu ve thung ero chuan West Bengal a hian khateng ang bo politics in beiton na vel kha ai chuan in remne le mon na thataka thlena in thlan mumal takanaya sarkar thar pentir hi sarkar lai puiti tur chu ni tvin a khoi lam an tran mon tran lo thu khanon soi chok lo ve thungani ti chuan a pariatna chuan me nili pathian ni khan India Prime Minister Narendra Modi le India Air Force how to pa Air Chief Marshal AP Singh aten in komna anneya heta hian Indian Air Force te pahalgam thil thleng beilet na tura anin buat saidan an soidun ni hriatania hian thil soidun hi poimo viawa chan chu India indo thlona te pahalgama poi khoina wanga phubalak na telom don ta sela anin pe to em ti chungchang te pon soidun nim mai thini te chon hei ba ka hian inrin ni mei ni thum po khan India long sipai ho tu pa Indian Navy ho to pa Admiral Dinesh Tripathi point Prime Minister he Chennai na lo muto boka tin sipai khomwal sipai Army ho to lu General Upendra Dwivedi point Modi hi muthoi don dia soin pokatun kar chauhena muhmanangem ka hrachi lo chu wang chuan India sipai ho to lu tele India Prime Minister tele Defense Minister te Home Minister te hi ro real in mut deu zut maya Pakistan laka hi chuan eng tiang taka malak eng tiam taka malak hi chun tumani ti chu alang chiang khop mai apakwana chuan Bihar Chief Minister Nitish Kumar chuanin me nili pathian ni khan Khelo India program honna Bihar in thlanlo tura ama le a party te chu NDA an chunjom zel tur thu soya Janata Dal United ho to pan bok le Bihar Chief Minister ne mek Nitish Kumar hian atum nga na tan Chief Minister ni le tumin in thlan hi ma chon le dona atling zawangem a party Janata Dal United hian United te hian ne na an chang chunjom angem ti chu hunin loron threlanga Nitish Kumar hi politics in ko a hian ngeni soitur hi tam ve khapa achang le India ram sarkar lai puya minister te zuk ni lop pati chuan an state a leta chief minister te lo ni le a tin tun malampang India ram politics a phei chuanin a chanchin hi tam ve lutuka India politician hlun ber te zinga pakhat ani ve a tin tuna hian India ram state zinga chief minister ni reiber ani pokani chungang te chuatin munani meka wangin Bihar politics a po hian Nitish Kumar hianin hu hang hi nei nga ve ema ti chuan
a politics zin kong a hian a tran mun a son fo awangin ep tu lampol tele ama a nge ni do dal tu ho te hi chuan ama ei lo tu te hi chuan I pal tu ram tin ming leman votrina chu awm zia chu mani ham thatna tura tran mun thlak ching soina nia mani din mun kha a that dona ni chuan a ma mel ma ta pot thina vasia me ava tran rol pui me thina chu wang chuan hindi politics ai chuan hindi tong chot pal tu ram tin an soi thina ni ming leman von ni tis kumar hi ti chuan ni tis kumar hi tuan a hen kum som sari pathum na mang me ka JDU party ama party te hi in thana hian chakngai pui tumin ma chuan la vele nge ngatin Bihar a hen tuna hian BJP tin na tangdolin NDA sarkar an din meka ama hi kan soito thina kan han soinon lenga Bihar a hian JDU party te hi BJP te ai hianin MLN nei claim so kani amara chu Narendra Modi te Amit Shah te khan senior politician an niawangin an za chu wang chuan Nitish Kumar he chief minister an ni tir le han tiom je chu Bihar a hian BJP te chief minister kan du zok tita sela MLN nga zok wangin ni theireng an nia amara chu an tran rol pui Nitish Kumar alo ni bok nen chief minister atan ai milen nei tlem zok JDU ho tu pa hi an han ni tir le ta tin paltura man ti na chan tak po hi achang le Nitish Kumar hi NDA BJP te ne na tang rol en nom tlanga achang le Indian National Congress le an thurol pui kha UPA hun lai anga chi ta khan Congress le an thurol pui te nen an han tran ho chang te oma ti chuanin at tran mun hi son vere ka wangin palturam ti po hi aphu verio ni na lai chen te po oma tin tuna chief minister Trump a man me ka po hian atum ni na tan NDA hena lut le kha bi ma che khan Indian National Congress te Rashtra ngeni RJD tele left party te ne na tangrual pol antia khan atela ti chuan an ni ho ten an khan ni tangrual pol sarkar khan dina amai ro chuan phatsan le ren ro na ti chuan ai nuk do ka NDA a pok alut le BJP te den sarkar tu na hinan siam le me kan chu wangte chung te wang chuan Bihar politics a hian Nitish Kumar he chu hoilam lama hian sarkar siam tu ani zela chu wang tak chuanin tun Bihar politics in than lom tur chhawvel a po hian Nitish Kumar a hoilam lam hi engene kongro su tak tur ni wangin adin mun chu nep tak tak theilo ve thunga chungte chu kan han thlir tel bok ni sela ti chuan somna chuan me nili pathian ni zan thleng khan Jammu and Kashmir a sipaite in kana thlenga kan soito thina ma pokhan hei chu kor soito chu wang chuanin he sipaite na in beina an han nei zela hianin buaina lian jok te ron chu hlom chang om ve ani ai mitam tak te pon an hlau thonga tin ke ni YouTube channel me apo commenta atnu nung ber video koron sim nun ber apo Pakistan le India inkar boru ke voron soilo veti te po ma chu wang chuanin engpo chuni sela India sarkar hi chuan ma ka soitong khan kan soinon le lokanga engamot taka phubala ke chu tum reng dona amara chu sipai chakna nena be fur ain Pakistan hi eile bara shekte tin kha an tui lakluna nar hanti top sakte kha atum chowa mala meka Pakistan hi chuan India sarkar hi han vawin hanti ve tak tak thin ma sela sarkar lian jok le mi pui tam na jok te sipai nga jok te ral thum nga jok te ani miaw wang hian ama ngau chuna do seng don lo ni ti kha hrila ama ro chela hen kan hre tur pui mo tak chu China sarkar hian Pakistan hi tuna hian ron thlop tlatani achan chu Pakistan ram hian India huati hria India le China po helai engani Tibet ram te Jammu and Kashmir Ladakh lama te Arunachal lama te ramri inchua intiboi reng kan nia chu wangchun China hian India hi engani angai na te chiam bik lo chu wangchun India angai na lo tur khan Pakistan hi apui ve reng poka chu wang tak chun Pakistan le China sarkar hian tangdun em mani tin China sarkar hi an diplomacy sang chhovi an foreign policy saga tlem han soi lokela China hian in India holvel tu ram jong hi thian tha siam te vek to ni Bangladesh siam thian tha siam to a Sri Lanka po thian tha siama tin Maldives ram India sipai te pona an ram ven him na an ven him pui thin ram thleng khon thlir kar Maldives thlir kar apo khon China sarkar khon thian tha siam vek to hei India ram then India chak loka hindulal ram
Khawvel Hindulal ram chhun tian soithin Nepal ram te po hi China hian thian tha siam dei to ni chu wang chuanin India chhevel ram zong hi chu China hian thian tha siam chuan India hi chu nge ni adu hun aron pet ve lop the ni hemi foreign diplomacy mang hian chung te ni wang chun China foreign policy hi turu in a hlom na a hlom na chen te pom ve ni chu wang tak chun India ta na hlom ani heng wang te hian tuna India le Pakistan boruak rip tak kara hin China hianin Pakistan mong hiron hiat vereng boka chung te chu nia pahalgam thil thleng tele enge ni hetiang India ram apoi khoina Pakistan lam ina anron ti thin hi India sarkar poina a pu ve thin chu China hian thuk takin inrol na nei ni anti ve fo thina tin tuna Burma sarkar boi me ka po bai Burma sipai te hi an tran rul pui tlata lelawan soidan ve thung chon China sarkar hi chu fingkhopa mi pui tangrol pol te hian Burma sarkar hi pai thlain siam theidon sela chu mi pui tangrol pol ron tho pui le vat mayang ti pol te pon om vele pakani chu wang chun China foreign policy te po hi a hran pa video siam thamani ti chuan kan du to kanga ti chuan a som pakhat na chuanin Congress MP Sonia Gandhi fanu Priyanka Gandhi chuan mei nili pathian ni khan abial Kerala abial wayanan nithum chung tlo a jin mek na pahalgam apoi khoina thleng awanga India sarkarin malak na anei rang chu an party Indian National Congress Party chuan an thlop zel don nin aron soi chok vele a soi zel na kan party ro real na sang per Congress Working Committee point India sarkar lai pui chu Pakistan laka phubalak tumna nei konga le pahalgama firfiak polte na poyan khoina chungchanga India sarkar ina chan let na tura ro man na le mala na kalpuya piang chu Congress Party hian za zain kan thlop zel don ti in aron soinon vele bokani Priyanka chanchin hi han soisun jom lokela Priyanka Gandhi hian mei ni thum in rin ni zan khan abial fanna Kerala Kozhikode district enga puza khua karte sual an oma wangin a lir thei atidinga hliam tur te hi awatan puyani amale a thui hroiten he car accident a hliam tur te hi awatan pui he car accident hi chung ko pakhat zin lai kha truck pakhat ne nan in su chu wang chuanin hliam an tur kha kha Priyanka Gandhi hianin a lir thei te tidingin hliam tur te omna mun kha wa pana chu wang chuan phone ten mangin phone mangten doctor nai vai te ka han bia ti chuan ambulance ten han kowa ambulance chuang medical team te po hliam tur te chu dam doin lama him taka engeni wa phur turin an han hril chung te chu India ram media Priyanka Gandhi fakna aron nom na se mewa Priyanka hi ain la engeni politician lal velawa chu wang chuan heta hliam turan mu te po kha akar convoy kha atidinga ti avain engeni zeplut ve ati chuan hliam turte kha andam thatle theina turin malak na sang anei chung te chu Priyanka Gandhi hi mi ngai na ta hlo ve ma India rama engeni an no pan lai tang to Priyanka le Rahula chanchin te lo hre thin tan phei chuan Priyanka news kha kan ron chhop chu sak vele cheu ni ti kha kan han soi du ni sela ti chuan kan video thui le ta viau me kan du tok le photanga tun tum tan chuan comment ta kha ron nei le ula subscribe lo ta khan han subscribe ula nge ni like ngai lo ta po khan min han like sak ula tina the na kong sang min lo share tar sak ve tur chau khan kan han ngen le chowa hei tun nai hian video view tu hi atla hniam le riau ma ya kan tang tok lo deuh mani chu ka tia ama ro chu nge ni in comment thatak tak te chu ko lo mo in zirna tur tam tak te po kan neya thil kan han lam dik lo te le kan leili na ti fu hlei thei lo te hiom ve a tin hetia han ti ta kai chuan ti hetia han soi deuh char chuan ani te mo mun ming te mo han soi sual zok te kha kan nei thina chunga chuan in mi hret thiam na te po kan han nei tin kan chanchinthar buat chai hi mi tu tan po zirlai ta te zirlai ni to lem lo politics le Khawvel chanchinthar te India ram chanchinthar ngai ven te ta na beng var thak na tur le hlo na kan nei theina tur anga kan han dap khom ve thin te nia a thaper chu ni ho lo anga ma ra chu kan thiam to ka kan buat sai ve nia mi te ta na tangkai na le beng var na thlen tu te lo ni ve be sein ti hen kan han buat sai ve atun tu ma po episode somtum pathum na kan han siam ve le ta min lo ngai hlut sak le ram kan be se